Masakin Hetna Belap Kuki channel Thusoh LAHKHOM Yehozo se nabon on Nikupa Tun Jong Vannoi Thusoh chum la chum ho anakapse kiloite Ukrainian agamsung Solam gamkai lhon'in hangsung atamzo Russia anga achan ta awangin President Zelensky in Russia chunga gal azoding dano akinep naw aphungdo jing na laizin na hi hichitu hi Asia Security Summit na ki hokhom na Shangrila-Dialogue tia ki he Singapore muna life a anaholim na anasay hi amana say be na Kalibr set ki daw na Ukraine adingzo jing na laizin na hi chule western gamhon na agithopi naw galmanchah ho mangang le phatia api jingding ovin anange kinin a hi tule tu hin Russia hin pumpilin artillery ho Ukraine tia sangin somvaya tamzo anayun na hi hichi asaylo na hi tuwa Severodonetsk muna ki daw na din mun hi pumpi a kilon tu na galda na uma ahitai chule hichi khupi hi lhon'in gamkai sunga dinga Ukraine sipaite pansa na khupi lenpen chule achai na chu ahita na hi Russia te hin tu din munahi hichil hanga khupi len zo se alo zo wahitan Azov chemical plant bo hi athu nei naw alo zo na na uzo hitai alangkhana Mariupol khupi le akim vel hwa tanglowa boma Russia in akapjing na banova milham om chasun hindu na dinga kisel na thei mun hoa pansajinga hi na banova city mayor Konstantin Ivasenko kitipan khupi sunga sanitation system zo si agichai ti chu broken ahitai atin mithi thilong ho jingjong donlova mun le oilagam ahitai anatin hi hichi ho ji chun galetul atuma umtantin dammona dysentery le diarrhea cholera ho hina satain alangtai tinjong an seibe na hi amana seibe na a United Nations International Committee on the Red Cross hon agang theipina pan ala ova humanitarian corridor honda ova milhamo khupia kuna toldo na ding angai tu na ding ovin ananga in ahi aji chu khupi hi Russia te thanai na noiza uma ahitai Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Kherson region muna muntampi Russia akon akihu do e anati na hi chule tu tha chun dan tha khat sign anabole na hi hichi dan tha to kilhon chun Ukraine Territorial Defence Force hochu galmuna galkap dinga chi theitading owa phal ahitai masanga chu amohi omnaw alhang agamkai venga an omahivin tua hi Ukrainian Armed Force Commander in Chief patsa naw dungzuya deploy abol naw galmun huajong pangthei tading owa phatsa chu hiwahitai alangkhana Luhansk People Republic lamkai huakon Turut kat chun nasatah ki daw na Severodonetsk kopia chemical plant hwa chun Ukraine sipai ho apan sa jing na layo ve ativi na hi hichi na vet sa chu Russian sipai ten hichilai muna hi tunei na anai kim zo nai po ve ti chu a hi hichi chun Ukraine sipai te chu ki surrender ding ovin phat ti mapi be ove zonga kiti na hi ki bui na hi ong chi jing to ronin Ukraine sipai ten video footage analhado nawa Russian sipaitian pansa namun ho mun akap na ho chu muthi ahi na bana Russian target mun ni chu loling ta in anna suchimit novin ahi Singapore muna ana somlako veilhin na Shangri-La-Dialogue achun Taiwan Autonomy thua nasatah kinil kalnale longgel kikal na chu athupi pendanin ana to inahi Chinese Defence Minister Wei-Feng in ngampilin Taiwan la na dinga China in hunama for samanjing thayuvin asay na hi China military thahat na gamdangin 11 geldahan anati na hi amana saybe na at Chinese chan hizongle Taiwan la na dinga China in ipilam hizongle bolding kingap lalawding ahi anati na hi ihamtia Taiwan chamhlat ding to sot hole China to le khanding gujing ho at China le thilpa asolo ding o hi anati be na hi tu chana Taiwan hi amale ma chamhlat ta mi pi thanai na noya ki vaipu ahi jeng wangwin China hin phat zo sia China gamsung ahin China to kai khanthei gam hilo ahi tia asei jing na banova hunam hi jeng jong le la ding agut jing uchu ahi jing in hi
Hiti ho ji hin China le US ki ka a ki het thiam to lo na ani khan jingin Indo-Pacific lam gaya security lampang achu sang le na hi Chinese top officer khat di chun United States in gamsung ki ka a ki khantal na ki to mo na aso sa jinga hin Asia Pacific gamkaya ki longdaw na asan sa chi a hi tin ana sei na hi tu chana hi China in hang phong ta Taiwan Ill Identification Zone hi Veltampi apal ke jingova Taiwan airspace sunga hi alian na ho alhalu jingu chu a hi North Korea le South Korea ki ka a atha bi a hong kho sit jing to hlonin South Korea Defence Minister Jong-Sup in North Korea nuclear galmanchah hwa kon ki ven do na ding gamsung pumpi 45 bol thaina dinga to gon ki panding a hitai ani ti na hi hichi na dinga chu United States to pan ki LAHKHOM ding a hi tin Asia Summit Shangrila-Dialogue muna chun ana sei na hi amana sei ben a tu din muna dinga North Korea hi South Korea ading se ilova Vannoi adinga trade global trade khat chu a hi ana ti na hi chole North Korea hin nuclear program a hai san thei po ule South in ipilampi hi jong le North gamsunga dinga ki thupina zo si ki piding a hi ana ti na hi hichi thu hi tu masang je ma North Korea lamkai len Kim-Jong-Un in gamsung chamhlan na suki athai ho nasatah ki doding a hi atina bana achi sa phat songa ki zom thala missile a hilole galmanchah som lagit wal anapati mu to lhona South Korea Japan le US hon hata anadem uchu Russia le China in vetiot anabol khumjia United Nation a sanction bol bedding tia anasom uchu anna lol hinglo a hi Canada in China Air Force 10 kilomlo ta le unprofessional behavior ta a achalo naw chunga phamo asa naw nasata in demna anane yovina hi hichi thu hi Canada patrol aircraft North Korea to kinailama analengo chu khunama PLA Air Force 10 anatin ova alen na dingo flight path hosa lawa munchoma anasol do hi hichi thilsu hi Asian gamjo si to khomna Shangrila-Dialogue umlai ta a China te chalo na hi Canadian Defence Minister Anita Ananin diplomatic general ato kiba api Chinese lamkai hoto to khom ding to khom na sunga ki ho khom ding anati chu don butna imazong amuloin awmin hi Chinese People Liberation Army Air Force ho hi International Air Safety dan lemol Veltampi anazui povin hichihin army personnel ho dinga ki chanumta hi anati na hi hichi Canadian te tu so don butna in Chinese Defence Ministry akon Canadian military jets hon International UN Security Council resolution apansan Chinese chauna anaizingo zo ahi tin anango kinovina hi Chinese National Security suki jingzo in asayo na hi alangkhana US Defense Secretary Lloyd Austin in China tian hitabang chalo na unsafe encounter hi aphat zo sia gamdang lian ho chunga anazing achipi jing khanu chu ahi tin anasai kinin ahi monkeypox na hong kho sit jing to hlonin United States in nasatah ke mai to piding agongo na hi hichito kilhon chun monkeypox vaccine tampi gamsunga mancha adinga ana older tavetin thulhu naumin hi hichinet na ke mai to pinadingin low 5 lakhs doses for older ovin hi hichihol a 36,000 hi tu hab de sunga hop to teding atiu hi chule ang longding phat sunga hi 13 million vaccines stockpile bolding agono hi aji chu hichinet ne hi ginchat sanga ni si ana sata kaljing chu hi hichi tu hi tu letwa Vannoi za ajanading vaccine stockpile hi ningta anei omlo to lona asim benading contract amojingo chule World Health Organization in gamjo sin stockpile anei zat ho report abolova chule vaccine hi kisel to dinga timna anane yo hi hichinen na zia hi mi zo si do ki kapding tinawang ompon avei chule avei dinga gin mo a adam mo so to ki konte kho dinga bo nga ya hi chule tu le to adam mo hi na sata tamlo wangin leisit chunga chamthat kam somthum vel hi hichinet na hin apha hi tai
Philippines gam'a mol pokeh Volcanos umziin avela Kuki ho vutvayin athu rajing ta nahi. Hichithil su hi Sorgosan province Mount Bulusan munna Jinglam nidan thumvela anaso ani veichan na chu ahitai ekiti. Hichithil su mol pokeh chu minute somlagit vel analunin chuzovin avela gam lego chule zuban Kuki vel ho chu vutvayin atom cha jingin ahi tin thulut chun asaijin hi. Hichizi chun domestic flight gate vel cancer anahitan akimat pi department hon Kuki le avela vel su thingna chelha pi lai ta uchu ahi ekiti. Thusoh panapat na sinachan nga hozaw si achung siwa agipagipanaw kahit pa uwi. Thusoh ka imukit ka ovin mabuanon mangpale si Bay.